Ya Allah, Ya Ghaffar. Please like and subscribe. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. الله رب العزتنا تايبم पाना सिद्ध थाबीर के बथवाई पानबा जीव पानबा खुदिंग मक नोंग नत्रगन नोंगमा अल्लाह की माइकैदा सोइदनमक हल्लगदबनी मसीगी मरक्ता लैरिबा असिबु दुनिया की पुंसी हाइना कवी हाइरिबा पुंसी असिगी मरक्तनी इंसान मियोइबना अफबा अमदी फत्तबगी नमखै यमा लेपकदौरिबा असि इंसान मियोइबना ताइबम पानसिदा लाकपदा महाक के हक्सांग द सेटनबा फिजोल भाव यावरक्ते महाक की मखुल हांगना लाई करिसु यावरक्ते असुमना महाकना हनबा मतमदा ताइबंग असिदगी पोसक अमा फाव पुरगा चतखिदे हाइरिबा मरक असिदनी अखोइना उनगी अपाम्बसिंग तौरिबा अफबा तौबसिंग अफबा तौरिबा फत्तबा तौनिंगबसिंग फत्तबा तौरिबा पुंसी हाइबसी नाकल मरोमदे यामना लाइबा मदि नाकल मरोमदे यामना लुबा पोसक अमनी अल्लाह बो कीजबा अल्लाह बो नुंसीबा अमदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लमजिंग पौताक सिंबो इंजनिंगबा अमदि मफुंग फाना इंजरिबा सिंगे दमक्ता ताइबंग संसार असि यामना लाइबा पोसक अमनी दुनिया की पुंसी असि मखोइदा अरुबो ओइदि अदुगा दुनिया पाम्बा दुनिया की मतुंगदा कोइतान तानबा मियोइसिंगी दमक्तदि दुनिया हाइरिबा पोसक असि यामना दुंगलबा थाक्वांगबा यामना लुबा अमदि लुम्बा पोसक अमखक्तंगनि मरमदि थमोइना पाम्बा पोसक हाइबसि फंगलबा मतुंगदसु अमुक पेनबा नाइदबा हाइबदु ओइबनिना दुनिया की नुंसीबना थमोइदा चंगख्रबा मतमददि अमुक हेन्ना तानबगी अमदि चाही हुमफु हुमद्रा की पुंसी असिगी नमखै लानखटलगा चाही लिसिंग अमगी पुंसी हिंगदबगुम प्लान तौबा मदुगी थौरांग तौबा अमदि मदुगी चरांगनबा फावबा मदु फंगनबगी दमक्ता हंगम थाजिलगा होनबा मसी दुनिया पामबसिंगी दमक्ता हाइनबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अखोई खुदिंग मक्ता मपाल नाइद्रबा नियामत खुदोल कयानी अखोइना खनथरुदबना अखोइना खंगबंगमदबनी अल्लाह रब्बुल इज्जतना करिगुंबा इंसान मियोइबदा सीबगी पुंगफम सीबगी नुमित सीबगी चाही नत्रगा था सि खंगन बिरंबा तारगदी इंसान मियोइबसी करिसु तौबा ngamdana अकीब खक्ता ओइरगा पाखटपा की तुजुंगबना ओइहल्लगा मरम ओइहल्लगा करिसु तौबा ngamdana हिंगलंगदबनी अदुबो अल्लाह रब्बुल इज्जतना हारिबा पोसक असे खोइदगी लोसिन बिरगा अखोइदा इंसान मियोइबदा चपचाबा सीबगी पुंगफम असी खंगन बिदबदगी अखोइना तौनिंगबा थबकसिंग तौरिबनी अफबा तौनिंगबसिंगना अफबा तौरी अदुगा माय पाकनिंगबा अल्लाह की मनाक्ता अल्लाह की अयाबा अदु फंगनिंगबा मियोइसिंगना अफबा थबकसिंग अदु तौरी अखोइना ngasi अफबा थबक कयादि तौनिंगली अदुबो अखोइगी समाज असिदा आइना मिंगोदे यंगसिलकपा मी अतोपना आइंगोदे यंगसिलकपा नत्रगा मीना आइना तौबा थबकता नोकनरकपा करेम कथाइनरकपा नत्रगा इंगोंदा लांदारकपा शैतान की लंबीदगी अमदि मियोइबगी माइकैदगी लाको पोसिंग खुदिंग पोसक कया मरुमसिना अखोइबु माइ पाखनबदा अरुबा मोइहल्ली अल्लाहना तौहारिबा थबकसिंग असि तौगेना खन मतमदसु अखोइदा अरुबा कया लेहल्ली मसि अखोइना खनगदबदि चतकदरबे लंबी असि आई सामकनी चतकदरबे लंबी असिना अल्लाह खक्किनी लंबी असिदा थिंगकदबसि अल्लाह नतना तोपा अमा फावबा लैते मरक्ता हबु फत्ता हौदी लंगदलकपसिंग असिदि मखोइदे दुम लंगसिलकनी मदुसिंगदुबु नेसिलमलगा मदुसिंगदुबु नाथैरमलगा अल्लाहना आइगी पिबिरिबे लंबी अदुदा चुमना चटपा आइगी थौनी चतकदोरिबा असिना आइनी अदुन मयामना इंगोदा लंगसलकलिबा फत्ता हौदी अदुना आइसि नसिलगा लैखिबा तारगदि आइ खोंफम लेंगबा ngamloi मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने वरी मासूम नईरी दिहाती हाइबदी संजय नहा लवाई दलैब नुपाम नहाकी सगोन हनुबा अमा पूरगा सुम लाकपा मतमदा फत्ता हौदी लैब कोंगुट अमदा सगोन असि ताखिरमनि मतमसिदा महांगना कोंगुट अदुगी मपानदा फमलगा यामना मुन्ना खंथरमी करी उपाय सिजिनरगा आइगी सगोन असिबु मथक्ता चिंखसिनो हाइबस
ahal asina khanbe yaba khalla matungda mahakki makokta gyanamta mahakki gyansida planam bhoba mong bhoba niyam ama bhoba laktabadagi mahak ningba kairaduna asumna khandore fare gi sagon se su yamna angang soidre pakhang soidre ahal loire mahak seigidagi ngaidan leirabani aduga kongut asi su nongna draga nongmadi mayana fatta hodi sumlang salakpadagi than khadabani aduna ai thadoklam lage haina khallaga mahakna khonggang adu leiriba miyoi singa du kauraga hariba kongut si khoi phunjanna bo hotna si haraga phunjanna ba lakhi matamado ko madugi haidi kanglo laikai adugi miyoi singna mana ngamjaba thaka thabak suradana laikai khonggang singdagi fatta hodi sing porakladuna hauji hariba ko masida langthaba horakhi makoina langthama tamda makha darriba sagona sina akanba khonjel loina khonglakhi adubu makoi langthaba lepkhide asumna ngahek dai matung de mayam na kongot da yengla matung yenglu matamda yamna angak pam bhoram haibdi sagona dugi mathakta langjaliba patta hodi singa dubu sagona duna masa dagi manam gandagi kanthok laga haibdi masa dun nik hairaga makha da tahallaga mahaki makhong nesalaga sum wang khallaklam asum tawraga sum langthabadagi mamai thangda sagona du mathakta kahalaklam haribu wari asidagi Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullah alayhi ikhoida pauta ama piri madudi insan miyobagi punsida mi amana phaba ama tawge na haiba taragadi mahaki punsida khurau thangna ba yetpi na ba kaya marum lakani haiba yelakli basinga dubu aina kokthak ta sum thangatna lairagadi ai sin namjallaga nansillaga maithiraga lekha taraga leihogani aduga kana roidaba aingoda kana ba piroidaba amadi aina singjarabadi aingoda manghan basung ngamloi posak singa dubu aina khongkha da nesillaga mathakta kahat kahala laklabadi langsalli basing duna makha da dum leihogani adu makoi da langsalli ba po da sum mang khigani adu ga aidi allah gi manakta awang ba thak mo igani maram masina aikona namaz sun matamda roza hen matamda phaba thapagom taw matamda Islami Shariat ki niti niyam bangthok matamda mayam pummakna nathai khrabasu mayam pummakna tawnadrabasu sunnat ni harbadi hakta thamoi sengna kathokpa amadi pamjabaga loirana hektamak tawba maduda mina siharakani mana do hai khibiyai mayam na sum haina khibiyai natraga khoi gi chatnabi samas ki chatnabi ahlaman singi chatnabi kai khibiyai haibasi asiguna ba wakhallon sing asi ai khoi mai dhian gadaba heng allah gi manakta mai nongkhatlaga lepluba ya haloideba maram ngaktani hairu maram sing asi boi khoina tungda thamlaga allah na kari hairi mahaki quran karim da ai khoi gi punsilen bagi niyam si karam no tak lebasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kari takpi tambirami haiba asom dai khoi chatlaga allah rabbul izzat nai khoi da pirak leba punsi asi len khisi hariba matamada khoi de mokta punsi dunya gi punsi si yamna laiba punsi mo igani natrabadi tayong pana sida su yamna luna hingigani aigi apam bagi aigi asa aigi wakhallon di thak wang hogani charang naba amadi khawrang bagal loina sum wang khat hogani aduga aigi mo na hanjalakani aigi siban hanjalakani aigi apam ba aning budi thungmangam hauroi asumna dunya da su mamai tatlaga aikoi dunya da gi su hanhigani aduga hayang allah gi mamang da leblubada su aikoi gi khutta allah gi mang da ulunaba amdi nungsiba ka sallallahu alaihi wasallam gi mamang da leblunaba gi adunaba potleng ama phawba chengjel ama phawbu lairoi allah rabbul izzatna aikoi khuding makbu din gi hakam sing maruina aikoi hojik matamda luhongbada sani sanada mi si matamda chatnariba amadi masajid singda aidi masjid singda tawnariba thabak singda lainariba amakpa wakhal kaya wakhallon kaya amadi tawnariba amakpa thabak kaya si masipumna asi khoi achumbana karino aranbana karino haibudu khangdok minaraga Allah amadi rasul na hariba lambi aduda yamna chamna amadi yamna chumna chatpa ngambagi pangal pina bisanu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin